Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. Did you find him? Aya haga tata melaw sho? Did you find him? Aya haga tata melaw sho? I found him nowhere. Mata haga khizay melaw nasho. I found him nowhere. Mata haga khizay melaw nasho. Turn on the fan. Panka walagawa. Turn on the fan. Panka walagawa. Turn off the fan. Panka band ka. Turn off the fan. Panka band ka. Turn up the fan. Panka teza ka. Turn up the fan. Panka teza ka. Turn down the fan. Panka kam ka. Turn down the fan. Panka kam ka. Who broke the mirror? Khindara cha matakda. Who broke the mirror? Khindara cha matakda. Go up the stair. Papaudo bara ladsha. Go up the stair. Papaudo bara ladsha. Go down the stair. Papaudo kata ladsha. Go down the stair. Papaudo kata ladsha. How do I take him? Haga sangrawalam. How do I take him? Haga sangrawalam. Take him in lap. Haga page ki rawala. Take him in lap. Haga page ki rawala. Come into my lap. Zama regita raza. Come into my lap. Zama regita raza. He fell asleep in my lap. Haga zama pagega ki udasho. He fell asleep in my lap. Haga zama pagega ki udasho. Is there anybody? Aya dagalta sokshta? Is there anybody? Aya dagalta sokshta? There is nobody here apart from me. Zamana alawa dalta hisok nishta. There is nobody here apart from me. Zamana alawa dalta hisok nishta. Console him. Hagala dalasa warka. Console him. Hagala dalasa warka. Console her. Hagila dalasa warka. Console her. Hagila dalasa warka. I am consoling my friend. Zakhpal malgari la dalasa warkom. I am consoling my friend. Zakhpal malgari la dalasa warkom. Has the tire gone down? Aya patire ki hawa kamada. Has the tire gone down? Aya patire ki hawa kamada. The tire has gone down. Patire ki hawa kamada. The tire has gone down. Patire ki hawa kamada. Who does what? Sok saki. Who does what? Sok saki. Who goes where? Sok charta zi. Who goes where? Sok charta zi. It is my day off today. Nan zama chuti da. It is my day off today. Nan zama chuti da. Take tomorrow off.
د سبانۍ ورځې چوټي واخله. ټیک ټومارو آف. د سبانۍ ورځې چوټي واخله. Where did you find this pen? تا ته دا پین کوم ځای میلاو شو. Where did you find this pen? تا ته دا پین کوم ځای میلاو شو. I found this pen on the table. ما ته دا پین د میز د پاسه میلاو شو. I found this pen on the table. ما ته دا پین د میز د پاسه میلاو شو. Where are they living? دوی کوم ځای اوسیږي. Where are they living? دوی کوم ځای اوسیږي. They are living in a small house. دوی په یو وړوکي کور کې اوسیږي. They are living in a small house. دوی په یو وړوکي کور کې اوسیږي. She has short hair. د هغې ویښته لنډ دي. She has short hair. د هغې ویښته لنډ دي. She has long hair. د هغې ویښته اوږده دي. She has long hair. د هغې ویښته اوږده دي. Do you have trust in me? آیا ته په ما باور لرې؟ Do you have trust in me? آیا ته په ما باور لرې؟ I have trust in you. زه په تا باور لرم. I have trust in you. زه په تا باور لرم. I want to climb the tree. زه ونې ته ختل غواړم. I want to climb the tree. زه ونې ته ختل غواړم. There is no need to climb the tree. ونې ته د ختو ضرورت نشته. There is no need to climb the tree. ونې ته د ختو ضرورت نشته. I am hungry. زه وږی یم. I am hungry. زه وږی یم. I am still hungry. زه د وسه پورې لا وږی یم. I am still hungry. زه د وسه پورې لا وږی یم. What do you think? تا ته څه ښکاري. What do you think? تا ته څه ښکاري. I think something is wrong here. ما ته ښکاري دلته څه خو ګډوډ دي. I think something is wrong here. ما ته ښکاري دلته څه خو ګډوډ دي. Pick up banana peelings. د کیلې پټونه راوچت کا. Pick up banana peelings. د کیلې پټونه راوچت کا. You will sleep on them. تبا پدی اخویگی. You will sleep on them. تبا پدی اخویگی. Did she make the bed? آیا هغې کټ سم کو. Did she make the bed? آیا هغې کټ سم کو. Ask her to make the bed. هغې ته د کټ د سمیدو ووایه. Ask her to make the bed. هغې ته د کټ د سمیدو ووایه. He popped my balloon with needle. هغه زما پوکڼی په ګنډلو ستن ماته کړه. He popped my balloon with needle. هغه زما پوکڼی په ګنډلو ستن ماته کړه. Whose mobile do you have? ستا سره د چا موبایل دی. Whose mobile do you have? ستا سره د چا موبایل دی. I have my own mobile. زما سره زما خپل موبایل دی. I have my own mobile.
زما سره زما خپل موبایل دی. I don't like this car. زما دا موټر نه دی خوښ. I don't like this car. زما دا موټر نه دی خوښ. Sell this car off. دا موټر خرڅ کا. Sell this car off. دا موټر خرڅ کا. You misbehave a lot. تا ډیره بدتمیزي کوي. You misbehave a lot. تا ډیره بدتمیزي کوي. Get out of my sight. زما د نظر نه فنا شه. Get out of my sight. زما د نظر نه فنا شه. Why do you need money? ستا پیسې ولی پکار دی. Why do you need money? ستا پیسې ولی پکار دی. It's not about money. د پیسو خبره نه ده. It's not about money. د پیسو خبره نه ده. How much money do you have? ستا سره څومره پیسې دي. How much money do you have? ستا سره څومره پیسې دي. Money is running short. پیسې کمیږي. Money is running short. پیسې کمیږي. Have another one. یو بل واخلا. Have another one. یو بل واخلا. Have a little more. لږ نور واخلا. Have a little more. لږ نور واخلا. Let me drive. پریدا چې زه ګاډی وچلوم. Let me drive. پریدا چې زه ګاډی وچلوم. Drive carefully. په قلاره ګاډی چلوه. Drive carefully. په قلاره ګاډی چلوه. I need this. زما دا پکار دی. I need this. زما دا پکار دی. Do you need anything else? آیا نور سدی پکار دی. Do you need anything else? آیا نور سدی پکار دی. Don't play trickery with me. ما سره چالبازی ما کوا. Don't play trickery with me. ما سره چالبازی ما کوا. Why are you playing trickery with me? تا ما سره چالبازی ولی کئ. Why are you playing trickery with me? تا ما سره چالبازی ولی کئ. Clothes has dried up. جامې وچې شوي دي. Clothes has dried up. جامې وچې شوي دي. Bring all the dried clothes in. ټولې وچې جامې دننه راوړه. Bring all the dried clothes in. ټولې وچې جامې دننه راوړه. Don't eavesdrop. په پټه مه اوره. Don't eavesdrop. په پټه مه اوره. Eavesdropping is a bad thing. په پټه اوریدل ښه خبره نه ده. Eavesdropping is a bad thing. په پټه اوریدل ښه خبره نه ده. Why are you shivering? تا ولې رپیږي. Why are you shivering? تا ولې رپیږي. Do you have fever? آیا ستا تبه ده. Do you have fever? آیا ستا تبه ده. In which class do you read? ته په سویم کې سبق وای. In which class do you read? ته په سویم کې سبق وای. I am second class student. زه د دویم جماعت طالب علم یم. I am second class student. زه د دویم جماعت طالب علم یم. Have you got homework today?
आया नन ta कार मेलाव शो? Have you got homework today? आया नन ta कार मेलाव शो? Complete your work. पल कार मुकम्मल का. Complete your work. पल कार मुकम्मल का. Write neatly. सफ़ा सफ़ा लिखा. Write neatly. सफ़ा सफ़ा लिखा. Lighten the workload. द कार बोझ कम का. Lighten the workload. द कार बोझ कम का. He is tired. هغه ستړی شوی دی. He is tired. هغه ستړی شوی دی. Don't walk barefoot. خپې ابله خپې مګرځه. Don't walk barefoot. خپې ابله خپې مګرځه. Why are you walking barefoot? تا ولې خپې ابله خپې ګرځې. Why are you walking barefoot? تا ولې خپې ابله خپې ګرځې. You should not walk barefoot. تا لا خپې ابله خپې ګرځېدا ندی پکار. You should not walk barefoot. تا لا خپې ابله خپې ګرځېدا ندی پکار. Don't walk barefoot, you will be slapped. خپې ابله خپې مګرځه کنه سپېړه به وخورې. Don't walk barefoot, you will be slapped. خپې ابله خپې مګرځه کنه سپېړه به وخورې. इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो इन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप उससे बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।